Kalau anda tengok gambar tu, dia tulis 50 gram PG done. Tapi kalau anda zoom setiap satu emas tu, dia bukan ada seketul 50 gram. Dia ada 5 gram, mungkin ada yang 10 gram, mungkin ada yang 20 gram kan. Saya tak nampak sebab ni jauh ni. Tapi total dia 50 gram. Poin yang saya mau sampaikan adalah, sebaik-baiknya bila anda mau menabung emas dan anda ada duit lump sum daripada ASB ke, gratuity ke, daripada KBSP ke yang anda mau tukarkan kepada ketulan emas, sebaik-baiknya anda jangan beli seketul terus kilo. Sebab kerisauan dia nanti kalau anda mau tukarkan kepada cash, katakanlah tiba-tiba perlukan duit, terpaksa jual the whole thing sekilo tu, ataupun mau pajak pun kena pajak sekali 500 gram, 250 gram kalau dia seketul lah. Dekat public gold, kalau gold bar ni dia ada 10 jenis fizikal. Kalau dinar dia ada 5 keluarga. Jadi anda pilihlah, ada yang 10 dinar, 5 dinar, 10 gram, 20 gram. Kalau boleh pecahkan kepada item-item kecil, variasikan supaya contoh anda perlukan duit 10,000, cukuplah anda jual 20 gram. Tak payah mau jual seketul 1 kilo ataupun 250 gram. Penting kan ilmu-ilmu simple macam ni. Kalau anda mau lebih banyak ilmu dalam emas dan kewangan dan juga tips-tips kejayaan penyimpan emas anda empire saya, follow saya. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. So kalau anda belum lagi start, belum ada account, mau start bermula dengan account gap serendah RM100, tekan link dekat bio tulis sebit biru. Nanti saya guide dan masukkan anda dalam support group saya. Follow for more tips.